Tubahaye ikaze nanone kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2026. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe ndetse nawe uje bwa mbere. Uyu munsi ni umunsi w'isabato kuba yemera, mbifuriza n'isabato nziza. N'ubundi nta kituzinduye, nta kituzanye, ni ukubajyana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye muri kumva ndidamiye, ntabwo ndi jyenyine, iruhande rwa kamera ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Tugiye kubajyana mu mirwano n'ubundi ikomeye, ikomeje gusakiranya AFC ndetse na leta n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu. Abenshi bakomeje kwitsa muri Sud Kivu, ariko nakubwira ko turi burebere hamwe n'ibikomeje kugaragara hano i Walikale, za Canji, ariko ubundi niko abakunze kuvuga ko ni za Canji, ko muri groupement n'ubundi ya Kasimba, ahantu hazwi ubukungu bwihariye. Bwana Habinshuti, turibanda kuki nanone? Ego, urakoze cyane bwana Damien. Turabagezaho raporo yakozwe n'u Rwanda igaragaza uburyo FDLR ikorana na FARDC. Ni amakuru yacukumbuye neza ko abo ni abantu bari mu nteko ya Amerika baje mu Rwanda mu buryo bwo kubigenzura. Bivuga ko babashije gusura abatahutse bahoze mu ngabo za FDLR bari i Mutobo. Turabibagezaho mu buryo burambuye. Turabagezaho n'amakuru y'ibivugwa muri Uvira no mu nkengero zayo bijyanye n'intambara ziri kuberayo, nabyo turabisesengura mu buryo burambuye. Turabagezaho n'intambara iri kubera mu gace ka Walikale ndetse na Masisi, nazo turazivimuzi turabibaha mu buryo burambuye. Ego bwana Damien, wakomeza tugenda dusesengura neza izi nkuru nkuko tuzivuze. Yego, abantu benshi bakomeje guteza ururondogoro, abantu benshi bakomeje kuvuga byinshi mu bice bya Sud Kivu. Maginga yareka twongere tumare impungenge abaduteza amatwi ko puwezeho nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihabera ikiri mu miganza bya Twirwaneho. Yego, niko bimeze. Iki gihuha, yikomba, navuga ko ari ibinyamakuru, iri guterwa n'iki bwana Habinshuti? Birumvikana, hari ababikora bitewe n'impamvu zabo bwite, yaba inyungu cyangwa se uburyo babyumva, cyangwa ariyo makuru make bafite. Ariko ukuri kugaragara, kuko nta gihe atari kubera operation, na n'ubu ngubu imirwano irahari, ntabwo icogora. Ni amakuru yizewe neza bitewe n'abahari bwite bayaduha ku gihe. N'ubu haragenzurwa na Twirwaneho, niyo yiganje muri kariya gace, ndetse n'umutwe wa 23. Uretse ko bivugwa cyane ko n'ubundi bitero bya buri kanya bitajya bihabura, kandi hari kurungika ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo. Ni ahantu ubona ko byanze bikunze muri iyi minsi hari bubisibaniro, kuko hariyo operation n'ingabo nyinshi, urabona ko hakenewe na buri ruhande. Niko biri, ni nako bimeze, ariko navuga ibintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Ndetse mbere yuko twinjira neza ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka tubanze tunyarukire i Walikale, za Shangi. Yego, hano hantu hakomeje kurya M23. ubona ko M23 uko byagenda kose ushaka kuhafata, ariko mbere na mbere yuko tunyarukira Walikale, reka tubanze tuvugeho ku mpanuka ikomeye yabereye mu birombe bya Rubaye. habaye impanuka ikomeye cyane. Urabona ko hari ahantu hari ikirombe gifite amabuye menshi cyane, kimaze n'imyaka myinshi gicukurwa, ariko urabona bitewe na FARDC imikorere yaho yenda itoroganije neza, urabona ko bagicukura mu buryo butagezweho. Ni umuturage wese uko abishoboye, uko abibashishijwe yigirayo. Rero ni ikirombe cyagaragaye ko bitewe n'imvura yari hari, habaye ikintu cy'inkangu, kandi uburyo hacukurwa ni ikibaya gifite ikintu kimeze nk'umusozi nyine, bacukura bagahera hasi kugeza hejuru.
ndetse bivugwa ko abacukuzi bahakoreraga bose bagituyemo, hari n'abacukuraga munsi y'aho baba bubatsemo amahema. Bigaragare ko mu mpanuka yahabaye ntabwo yahitanye abacukuraga bonyine, n'abari bahari batagiye mu mirimo isa naho yabatwaye, kuko bivugwa ko hamaze kubarurwa abantu 225 bitabye Imana, kandi ubwo urumva hari indi mibare itaragaragara neza kuko baracyakomeje kugenda basibura ngo barebe ko hari abandi baba bataraboneka. Kandi ikindi ni uko bigaragara neza ko M23 yabashije kuhagera ku gihe, yatanze ubutabazi bw'ibanze bushoboka bwose, yaba mu kuvurwa cyangwa se mu bindi bikenewe byose, ndetse ikaba inatangaza ko igiye gusa naho ikosora imicukurire yari ihari, igasa naho igiye kubishyira mu buryo, ku buryo babikora bigezweho, bitari uburyo abaturage babikoragamo kuko nta bwirinzi bwabaga buhari. nibyo urumva ko ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko bitari buze koroha cyane, abenshi batangiye kugira urwikango, ariko n'ubundi tukiri ku bigendanye n'ayo mabuye, biravuga ko hano shangi hari ibirombe by'amabuye, niyo mpamvu ubona hari bakombe ikomeye cyane aho ngaho muri Walikale byanze bikunze niko bimeze. Kari agace ni agace gafite amabuye, hariho ibirombe byinshi nabyo bicukurwa mu buryo nyine butaziguye, ariko hariyo amabuye menshi bishoboka. Ibitero bihorayo, urabona ko iyi Walikale kungahaye kuri FDLR ku buryo bushoboka, ndetse na Wazalendo. Ni abantu bagize ibirindiro, kandi nabo intego yabo hanini ni aya mabuye. Rero birumvikana ko ahangaha bagerageje kugaba igitero kuri M23 iriyo, ariko ntibyabahiriye kuko urumva ko batabashije kubakuraho bari bari, kandi barashwe cyane bikomeye ba Wazalendo. Uretse ko tutabashije kumenya imibare y'abahaguye, ariko habaye intambara yatwaye igihe kirekire. Reka tuvuge ko, ndetse tuvuge n'impamvu ikomeye yo kuba ino Walikale yagakwiye n'ubundi kujya mu biganza bya M23. Biragaragara neza kandi biremezwa ko n'ubundi ubuzima bw'abaturage bo muri iriya teritwari busa nk'aho bwugarijwe, aho nko muri zone de sante ya Kibua, haba ku badamu haba kuki, bafite ikibazo cy'imirire mibi, nibwo burwayi buryo nyine ntibitaweho, abana n'abagore barugarijwe. Nihe mpamvu mu mboni zawe ubona ko bikomeje kuba bibi? Ntiyaba ariyo mpamvu ubona ko ishaka gukuramo ino teritwari kugira ngo itabare abaturage, ariko nanareba mu mboni zanjye ko yaba ishaka buryo ki yahigarura kugira ngo yizere umutekano, bitewe n'uko isaha n'isaha urabona ko ari mu mbibi. Buriya abatazi wenda biriya bice, reka wenda tubabwire ko ino teritwari ya Walikale n'ubundi hana imbibi ni Masisi, ni neza neza. Urumva ko kuba mu Masisi twagiye tubona ibitero bigiye bitandukanye, na n'ubu kandi biracyaturukayo. Yaba atari yo mpamvu ubona ko M23 yaba ishaka kwigarura ino teritwari kugira ngo yizere umutekano uri safe? Niko bimeze. Urabona ko Aristide igibaho kuri M23 ntabwo igikunda kuba yatakaza ahantu yari ifite, kuko ni ibintu babonye kenshi bitewe na FDLR na Wazalendo, ndetse n'ingabo za FARDC zarabikoraga. Iyo baramutse batakaje ahantu babaga bahamaze amezi arenze 2-3, urumva ko abaturage babo bamaze kumenyerana, kandi ntiwabana n'abantu mudahuje cyangwa mudakomunikana. Rero iyo bavuyemo hakigarurira FDLR cyangwa Wazalendo, byanze bikunze ku baturage impfu ziba nyinshi cyane, kuko umuntu wese wagaragaje ko yashyize ubumwe kuri M23 bagasa n'abumvikana, uwo nguwo baramwica ntagabaho. Rero urabona ko muri kariya gace ni agace karimo benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urumva ni agace M23 rwose kuhagenzura hariya ibikeneye kugira ngo nayo ibashe kubona umutekano wayo, bitewe n'agace kabakikije kose k'imbere, kuko ni igice kirimo FDLR nyinshi ndetse na Wazalendo. Baba bashaka kugira ngo ahantu hatuwe n'abaturage kenshi babashe kuhagenzura, kugira ngo babashe no kubona amakuru, kuko iyo bafite igice kirimo abaturage babonera amakuru ku gihe. Hari ikiri kuvugwa Bwana Damien, hari ikiri kuvugwa cyane ku bijyanye n'ubugambanyi, bavuga ko Amerika yaba isa naho yagambaniye Kongo ntibimenye. Urabona ko mu bihe bitambutse
amakuru yavuzwe ko Amerika igiye kohereza itsinda ry'abasirikare, ndetse binavugwa ko banaje, baraje Kinshasa barahagera, bajya mu nce zitandukanye, ariko ikigaragara cyo ni uko mu bantu bari gutoza ingabo za FARDC b'abacanshuro nta munyamerika urimo. Ikindi ni uko nta n'indi mirimo idasanzwe ijyanye n'ibiri kubera ku rugamba bivanzemo ku buryo biba bivugwa cyangwa byaragaragaye. aho hantu wenda Rero sinibaza ngo mu mirimo yabazanye twese twari twiteze baba bari gukora mirimo ki yatuma ubu bataragaragara mu bikorwa kandi bakaba bahari, ubona ko bagiye basura ince nyinshi, n'amakominite menshi y'uburyo ki ubona ko ari nk'amakuru bashakaga, ugakubitiraho kuri iri tsinda ryaje mu Rwanda ryasuye Mutobo naryo kandi urabona ko ni raporo rishaka. Ibi bintu urareba ugasanga wenda hagati ya Kisegeti na Trump hatarimo akantu ko gucengana yenda ku buryo yaba ari uburyo ashaka kumugusha mu mutego wo kumushinja ibyaha by'intambara, ugasanga yisanze muri rukiko mpuzamahanga bazwa ibyabereye muri DRC. maginga yanjye ntago nabyivangamo cyane, nduzi ko bino bihugu n'ubundi by'ibifi binini bisa nkaho bipingana, kandi bikaba bivugwa ko n'ubundi hariya muri Kongo hariyo ibihugu byinshi biri gutoza. Biravugwa ko hariyo Ababiligi, biravugwa ko hariyo Abanyayisiraheli kandi byagiye bigaragara, biravugwa ko hariyo Abashinwa, biravugwa ko hariyo Abarusiya. Ni ikibazo gikomeye. Urumva ko ntibyoroshye. Ikindi kandi nka kiriya gihugu twakwita ko ari nk'igihugu gisa nkaho kirangaje ibihugu byose, ni icya mbere. Abenshi ntabwo bajya babimenya ndetse banakomeza babikompara n'ibindi bihugu, ariko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere dushobora kuba bashaka kuba wenda bagaragaza ko ari bo bakomeye, kandi ntabwo bagenda wa mugani ngo base nkaho bakorana n'ibindi bihugu, urumva ko bitakunda. Ikindi kandi ayo masuzuma uri kuvuga n'ubundi akenshi na kenshi abenshi birengagiza ko, ndetse abenshi ntago bazi ibibera muri kiriya gihugu. Ni isuzuma bikoreye bo ubwabo kugira ngo barebere hamwe ko iby'u Rwanda koko bavuga ko ari byo uko bimeze. Urumva rero niyo mpamvu n'ubundi wabonye ko byari ngombwa ko iryo suzuma ribaho, ariko mu mitoreze n'iki n'umutego, Amerika nta bintu ijyamo bidafite inyungu. N'ubundi inyungu bashakaga bashaka kuba barazibonye, kuba hari ibirombe, wenda bahugiye no mu birombe maginga bari gusuzuma se hari ibirombe byiza. Erega amabuye baba bavuga ngo niyo Kisegeti yikangisha abwira ibihugu bikomeye byose kugira ngo bimwumve. Amabuye nta muntu utayatanga na Wazalendo yayacukura, none se ko bose bari ku butaka bwa Kongo. Ubundi ayo mabuye wabonye hari imbaraga zidasanzwe Kisegeti ayarindishije ku buryo yaba ari we nyiri mabuye wavuga ya Kongo. Ariko maginga yavuga ari kumvikana kuko niwe uyoboye igihugu. Yego niko bimeze, ariko mu rwego rwa politiki y'igihe kirekire urabona ko Kongo ntabwo ari intambara yabo wavuga ko ari intambara iri burangire mu kwezi kumwe cyangwa mu mwaka umwe. Ariko maginga bitewe n'uko ari uyoboye igihugu ashobora kwitabaza ibihugu bikaza bigahagarika intambara, birashoboka. Yego ndabyumva neza cyane, ni ibintu bishoboka, ariko urabona ko politiki ya Kongo ntabwo yayoborwa na Amerika gusa ngo ibashe kuyihosha, kuko harimo ibihugu byinshi bikomeye. Biriya by'uburengerazuba byinshi byose biba bihareba, kuko urabona ko hari ubutunzi nyine. Rero urumva ko hariya ni ukuhaba mu buryo bwa diplomasi byanze bikunze kuwo ari we wese. Ariyo mpamvu wakekwa ko Amerika yamwigiraho inshuti ikabimwereka, ariko ikaba izi ko ubundi uwo ari we wese atabura kuyiha amabuye by'iteka bitewe n'urwego yaba birashoboka cyane. Njyewe nshobora no kwibaza wenda nko muri icyo, nawe unanakubaza cyangwa tubaza n'abakunzi bacu, ubundi ko Kisekedi ahora yamamaza arata iby'amabuye, ubundi ayo 23 icukura iyashyirehe. None icyo ni ikibazo nawe wakwibaza ukabona ko nyine ari amabuye nta nyirayo afite. Ndakeka utayashyira imbere kumva ko ari yagiye gukemura ibibazo byawe. Ubundi amabuye atanga amafaranga, ari amafaranga barayakoresheje kubaka imbaraga, kuko afite abanyagihugu. Kongo ifite miliyoni zirenga 10 z'abaturage, ntago yabuze ingabo zoroganije zifatika,
zimukorera ibikorwa yakagiye gushaka muri Amerika no mu bindi bihugu by'abacancuro ajya kubirwa ashakisha. reka tuvire hamwe kugira ngo twigarukire ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ku bya politike ntabwo tubizi neza, ariko natwe turatekereza. Reka tugaruke ku bya perezida n'ubundi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yasebeje umukandida igihugu cy'u Rwanda bongeye gutanga, ndetse avuga ibiterekeranye. Urabona uno muryango wa Organisation Internationale de la Francophonie, ni OIF n'ubundi, aho yari arimo asebya cyane umuyobozi wayiyoboraga n'ubundi, uzi ko akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, Louise Mushikiwabo, aho yakomeje kugira nyuma y'itanga nawe umukandida asa nkaho ari gutanga n'uno mukandida Crispine Mbadu Fanzu, aho arimo asebye nyine avuga ko igihugu cy'u Rwanda n'umukandida wabo batakenewe, bisa nk'intege nke mu bya politike, bisa nk'aho adasobanukiwe ibya politiki. Abenshi bakaba bakomeje kugenda bashidikanya. Ntabwo twavuga amarido twakuyemo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo intiti, harimo abantu bize ku rwego rwo hejuru, aho bagiye bavuga atari ku bundi Kisekedi ibintu akora kabikora nk'umuntu utaranyuze mu ishuri, utarize, umeze nk'indisipurine. Urumva ko muri diplomasi aba yagaragaye nyine, ntabwo kwirwa ashwanyagurika ajya kuvuga ngo yongere kwiyamamariza uriya mwanya. Birashoboka ko bahashyira umukongomani n'uwo nguwo yamamaza akajyaho. Ese ubwo agiyeho, ahubwo icyo wakwibaza ni umuntu wawe muhitamo intsinzi yabuze muri ya ntambara afite. Ntabwo mbizi, nagira ngo tubivugeho, tubivireho rimwe. Ku bya diplomasi abenshi baba bakeneye kumenya n'utu tuntu tuba tugenda ducaracara mu rwego rwa diplomasi, trike za diplomasi, ndetse tunagaruka cyane mbere yo kuva kuri ibyo ngibyo tunagaruke nk'ako kantu uvuzeho ke, kuko batangiye kuyaza ko bati ko turi abanyagihugu dusobanutse kandi ko twize. Uyu mugabo uyoboye iki gihugu wirirwa ajya mu ntambara nka ziriya zo guhangana mu bintu nka biriya, wa mugani yarize, ni ibintu amaranye igihe, ubona ko ari nk'ingeso ye, wasanga yenda ari n'ubumenyi buke, simbizi. Urabona ko guhera mu Rwanda coga mubaho kugeza kuri rya siganwa ry'amagare twakiriye, hose yabaga yariremesheje. Yakoze n'ingendo nyinshi, menya yari abiserukiye kugira ngo abashe gukumira ibyo bintu bihagarara. Kandi ni ibintu ubona ko rwose byabaga byanahagarara, ariko ntimubere igisubizo cy'ibyo ashaka. Ntago nzi impamvu atajya amenya ibikenewe iwe, ahubwo ugasanga iteka ari kureba ku Rwanda, kumva yuko akantu kose kabaye mu Rwanda hari uburyo yahitaba inkomyi yako. Uretse ko inshuro zose abigerageje ntago bijya bimuhira, urabona ko byose birangira bikaba. Ni ikibazo abantu benshi bibaza ndetse bakunze gukomozaho. Ariko mbere y'uko tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, muratwihanganira tuvuge nanone tunitse cyane kwinjirirwa rikomeye ryo mu gice cya Goma, kuvuga ko intasi zikomeje gutata ku rwego rwo hejuru, zaba wazarendo, ubona yuko bisa nkaho bitoroshye. Tuvuga ko bamwe mu bayobozi, ndabizi ko hari abashobora kutwumva, bashyiraho pay attention, kuko magingo aya ihuriro rya FARDC, leta y'i Kinshasa yakashije ubutasi, yashoyemo amafaranga menshi. Nyamuna ko bitoroshye bwana Habishutse. Yego niko bimeze. Urabona ko ibihe byose bitambutse birirwa bavuga ati dushaka kwisubiza iriya migi, guhera Bukavu naho ufira yo barayifite, ukajya Goma, ndetse bavuga ko na Bunagana nayo bayikeneye aho bafashe bwa mbere. Rero urumva ko byanze bikunze, n'ubwo ubona ko ibyabo bitaboroheye, nyine operation isa niyabagoye mu nce zose, ariko nk'iriya mitwe ibishaka kugira ngo yigaragaze, ukenshi wumva ko icyo kintu kuba wazarendo yakora ubwo butasi muri Goma hariya kugira ngo bateshe umutwe, nyine nabo babone ko naho hugarijwe be gushyira imbaraga zose ngo baziherereze muri Sud Kivu hariya hasi n'ahidegembya.
urumva ko ni tactique nyene FARDC iri gukoresha ko byanze bikunze nibaha amabwiriza, kandi urabona ko Wazalendo muri kara gace kwinjirira Goma no kuba bayigeramo niyo baraswa byo urabizi intego yabo babumva ko abarokotse bisahurira bakigendera. Ni umujyi urimo ibintu byose hariya kugeramo kuri bo abari nk'igisubizo, ntago bareba ku mfu cyangwa ingorane bahura nazo. Ariko byanze bikunze urumva ko muri kara gace baherereyemo, kuko hariyo defense zabo nyinshi hariya muri Nyiragongo ntago baburamwo, urumva ko byanze bikunze ubwo M23 nayo hari Goma igomba kuba maso, kandi urumva ko byakajije umurego koko muri iki gihe gitambutse muri ijoro ryakeye. Hakose kuko Nyiragongo nta gace kose cyangwa bakagabana n'ubundi na 23? Ubu ntago hari amashyamba menshi, ntago babura agace baherereyemo, nta nubwo ariyo mpamvu ubona ko kiriya gihugu gifite ukuntu kiremetse. Ni igihugu utavuga ngo umutekano wacyo urawizeye 100%, kuko kigira ibice byinshi utabasha kubona abantu bahagenzuye. Nk'ubu hano Kivu kuvuga ngo uyishyizemo ingabo ku buryo ntacyo kiri buboneke, ku buryo hari umwanzi wakwibeta akaba ahantu utabizi, ntago byagushobokera. Haba ubuso bunini cyane bw'amashyamba atagira ingano ku buryo kubugenzura byakugora. Yego, mbere ho gato yuko tuvi muzi n'umuzingo mu mirongo y'imbere y'urugamba, reka mbumvishe kano kana nako umwe mu baba muri biriya bice bya Sud Kivu yanyoherereje. Urabona ko n'ubundi bintu bisa nkaho bigeranijwe, bisa nkaho biri ku rwego rwo hejuru, ubona yuko bishobora kuza kutoroha. Karavuga kuki? Ambayo inapatikana Kasamburwa, ambayo Jose Bishambuke Fabebe Elfe Kalembe Ngoma Nzito imekamata kwenye kepe kabisa, kepe adui hii kabisa, hii kepe kabisa tumeishika. Huyu mwenyewe ni Delfe Kalembe Ngoma Nzito ambaye ni kiongozi wa Fabebe. Ndio kepe ya adui kabisa, ndio hii kepe ya adui tu hii. Fabebe kwizo wali aima hapa kabisa Kasamburwa hapa. Kwa hiyo tope ya ngambo, ile ya ngambo ya mrefu adui anabakilia. Kwa ile tepe ya ngambo ndio kabisa. Toka kabisa hapa ni crash. Adui ameyeya kabisa. Yego, wabyumvishe wenda nakantu wenda umuntu abajyanga abumvishe ni karekare, ariko ndashaka ko twitsa neza tukagaruka ku nkubiri zisa nkaho ziri kugaragara muri biriya bice, ndetse ubona yuko ibihuha byatangiye gukwirakwizwa. Twagiye tubona kurya amafoto kw'abo Wazalendo, twagiye tubona kurya amafoto kwa FARDC mu bice bigiye bitandukanye, ari nabyo bikomeje kugenda biba ku nkubiri ziri kuvugwa ko Poezero iri mu biganza by'aba FDNB, ariko birengagije neza ko Poezero ni agace kanini. Ntago navuga ko Poezero FDNB na FARDC ndetse n'aba Wazalendo badahari, ariko ntago bari ahantu hagenwe. Bari mu mashyamba hirya, bari hirya kure, kuko n'ubundi icyo nakubwira cyo kereka nk'imisozi iri point strategique niyo 23 igiye ifata. Ubundi 23 natwirwaneho bafata amasantre meza y'imijyi, ntago bajya mu byo kwa ngo barajya mu mashyamba, kuko navuga ko nubwo tukibita inyeshyamba ntago bo bakiri inyeshyamba. Amashyamba ajyamo abanyantege nke bashaka kwihisha. Bajya mu ishyamba se waba ugiye kurengera umuturage, kiko baba bashaka kurengera abaturage. M23 yaba twirwaneho nk'izina ryabo ko ari twirwaneho, wakwirwanaho ujya mu ishyamba. Umva neza aka kantu rero, wowe udukurikiye wumve twirwaneho irakontorora FDNB FARDC. Aba Wazalendo bari mu mashyamba n'ubundi nibyo bamenyereye, asa nko bamenyereye amashyamba.
cyane. Hari akandi kantu, hari ikindi kintu cyabaye mu M23 bivugwa ko ndakeka ariyo, kuko urumva ko babuze igisubizo cy'irengero ry'ibyo. Biravugwa ko abacanshuro muri Uvira bibwe ibikoresho. Babyibye? Bibwe drone enye ndetse n'amabombe yari kumwe n'intwaro zari kumwe nazo zishoboka. Bakaba bayoboye irengero ryazo na n'ubu, harimo ngo kuba harimo isubiranamo hagati y'abacanshuro n'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC na FDLR na Wazalendo. Nukuvuga ngo babuze gihamya y'umuntu wabikoze, ariko ngo makamera bafite bari kubona ari abasore barebare b'inkorokoro ngo batamenye iyo baturutse, babikoze mu masaha ya nijoro ndetse habaho n'irasana. Ariko ubwo nukuvuga ko icyo gihombo cya drone enye cyabayeho bazibuze, zari zitarakoreshwa. Oya, hariya ho n'ubundi nakubabwira ko intwaro nyinshi M23 ikoresha nizi n'ubundi kura kuri kurasiyo bahanganye. Aka kantu karamenyerewe, ni nk'umuvuno kuri bo, ni akantu ka tekiniki basigaye bakoresha. Urabona ko n'ubushize babibye ibikoresho by'ikoranabuhanga muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo aha hantu aka defense kari izi drone zari ziri nawo bacanshuro, niho habaye nk'ahugarizwa honyine, nta wundi muntu barasanye nawe cyangwa bagiranye nawe ikibazo. Badasanye nabo bamaze gufata ibikoresho bagiye, ntiyawamenya aho baciye, na n'ubu ntibazi irengero ryabo. Ariyo mpamvu ubona abacanshuro bo barareba uburyo mu mujyi nk'uriya yo mu 23 yawinjirira ikarinda ibageraho. Ariyo mpamvu ubona harimo urwikekwe rwo gukeka ko ashobora kuba ari ubugambanyi bw'abarundi cyangwa se bikaba byatwawe n'ingabo za FARDC. Ntago baramenya ibyo ari byo, niyo mpamvu ari umwuka mubi hagati yabo bombi no kudasobanukirwa ahantu izi drone zagiye. Yego, reka tugaruke muri zone ya Fizi, aho ku gace ka Makobora ahitegeye neza muri ya misozi M23 yafashe. Bigaragara ko bongeye kumenasa ndetse bongeye gukubita ahababaza aba FDNB na FARDC, aba Wazalendo, abacanshuro, aba TPDF, aho bivugwa ko amato yaradeployiminze ibikoresho n'iki byose yarashwe, aho byavugwaga ko n'ubundi amato yarakomeye, yari mu bwoko bwa gisirikare, ariko ngahenze yaraje kumenasa M23 kugira ngo barebe uburyo kibajya barasa amabombe yo kubakura muri biriya bice byo mu misozi ya hejuru ya za Makobora. Hari imisozi bisa nkaho abenshi batari bamenya M23 yafashe kera, imisozi ya za Pemba na za Mitambwe, abantu benshi ntabwo bari bayimenya neza. Ariko urabona ko bisa nkaho n'ubundi bisa nkaho M23 yakoze akazi katoroshye mu kumenasa ariya mato. Ubu byarangiye, urebye ntabwo bazongera kuri ibikoresho Bujumbura banyuze Tanganyika. Ubwo byarangiye, ubwo iyo mbunda ahantu irira hari wenda bo bagiye kugerageza uburyo kibohereza aya madrone n'ibiki, ariko ubwo ni ukuvuga ngo aho hantu bahagaze bari barasi ayo mato, ubwo ni ukuvuga ko Tanganyika bayikontorora neza, nta kandi gakoresho kazongera kuva muri ziriya nce gasubira Bujumbura cyangwa kava Bujumbura kajya hariya. Byanze bikunze urumva ko ni ikimenyetso cy'uko ako gace bahereyemo gasa naho n'ubundi gafunze, kuko urumva niba barasa mu mazi n'umuhanda hasi hariya nta modoka ubwo yambuka, ubwo urumva ko basa n'abahafunze bishoboka. Nibyo biri kugaragara gufunga ni impamvu ikomeye ya M23, kubera yuko impamvu ikomeye mwagakwiye kumenya maginga ya no kubera yuko ira axe Tanganyika Baraka ikenewe ku rwego rwo hejuru. Irakenewe kuko bafite gahunda yo kuba bayikuramo yose, kugira ngo base nkaho bacinege kuri rakote ya hariya, kuko niho imisadi ituruka. Base nkaho bashyiraho igikuta gisa nkaho kiva harya ikaremi mu ntara ya Tanganyika, kuko nakwa ko amadrone menshi ari haturuka. Ndetse niyo byanze, wabonye mu minsi yashize imodoka zari zihungishije intwaro zafashwe, urabyibuka. Urabona ko n'ubundi bashaka nyine kubaka ubwirinzi busa nkaho bukomeye kugira ngo bizere ko axe ya Tanganyika Baraka yavamo, kuko bafite gahunda yo kuba bafatana na Fizi Karemi. Zira axe ebyiri noneho nibazifata biboroheye gufata
Katanga mu buryo bworoshye, kuko ari ama akise niba yafata birasa nkaho biri bworohe gufata Katanga, kuko imisade irasa nkaho itari bubona aho ituruka. Ni ikintu ubona ko urabona ko ziriya mbaraga zijya gishyirwa hariya Kwezero ruguru habera imirwano ya buri munsi, uba ubona ko baba bashaka kugira ngo bagire buryo ki basa naho bagira agace bagenzura muri iriya misozi, ku buryo aba bari gufunga iyi mihanda wo hasi uva Kamanyora na kuva Uvira bibabana ikibazo gikomeye, ku buryo urumva ko utamanuka ngo uve muri ziriya nce zo mu misozi miremire ngo ujye gufungura umuhanda uri muri ziriya nce zo hasi, hejuru yawe hari umwanzi, wumva ntabwo byakunda. Niyo mpamvu ubona ko baba bashaka imbaraga bazishyira hariya hasi, bakayindi bakazishyira hariya Kwizera kugira ngo babashe kugera igice kimwe wenda babona bagenzura. Reka duse n'ababwira kuri iyi nkuru yindi ivugwa yuko ingabo z'u Burundi za Special Force zugarijwe cyane n'intambara n'impfu zikomeye, kuko biravugwa ko i Burundi hambutse imirambo myinshi ejo y'abakomando b'Abarundi bapfuye bagwa mu ntambara. Urumva ko ni ikibazo hakurya mu miryango yabo, ko ni benshi cyane, ni imibare iri hejuru. Urumva ko ni ikibazo cyane mu ntambara yabo barimo, ku mpfu bari guhura nazo, ariyo mpamvu ubona hari bafite umujinya wo kwihorera n'ibindi. Ubu urareba ugasanga ibi bintu bitatuma habaho gucika intege ku ruhande ku basirikare bari ku ntambara, bitewe n'izi mpfu zidasanzwe bari guhura nazo, kandi hari abasirikare b'abakomando bizewe mu gihugu cy'u Burundi. Birashoboka n'ubundi nakubwira yuko abasirikare barwanya urugamba i Kamanyora utamubwira uwabashe kurokoka. Ntabwo ushobora kumubwira ibyo gusubira ku rugamba, yakwiyahura, abenshi baratorotse. Reka wenda ducukiriza aha, ariko mbere ho gato reka tubagezeho ko n'ubundi mu bya diplomasi uwo bita Frere Ginasimbe yakiriwe i Bujumbura, aho naho yaraturutse n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi turabigarukaho turebe ese uno muhuza wagenwe na Afurika yunze ubumwe mu kibazo cy'u Rwanda na Kongo hari icyo ari buhindure bwana Habinshuti. Ibyo byose turi bubiganireho mu nkuru zacu zitaha, ndetse turebe byimbitse ese n'iki yavugiye Bujumbura, ese n'iki yavuganye na Ndayishimiye, ko bivuga ko Ndayishimiye arwaye, bikaba bivuga ko yaba yavuganye nawe. Reka tuze kubigarukaho tunitseho gatoya kuri icyo kibazo, turebe se biri bushoboke, tunarebere hamwe icyamuzanye ndetse n'icyo yatangaje mu ibanga rikomeye yavuganye na perezida w'u Rwanda. Yego, ubwo urumva ko byanze bikunze ubwo yaje nk'umuhuza, ubwo bishobora kugira icyo bitanga, cyangwa se ntibinashoboke nk'uko n'ahandi hose byagiye binanirana. Ariko urumva ko niba yaje mu Rwanda akaba ashoje nawe wanyuze i Burundi, byanze bikunze hari ubutumwa ashobora kuba yari yazanye ku giti cye, kandi agomba guha abakuru b'ibihugu bombi. Gusa nuko agiye yarwaye, sinzi niba ari bubashe kuvugana nawe, ariko ntabwo yabura abandi bayobozi bavugana nawe basigaye mu mirimo mu mwanya we. Bishobora kugira icyo bitanga cyangwa se ntibishoboke, ariko niko iyi si yubakitse nyine. Ibiganiro nka biriya ntabwo bibura n'abahuza nka bariya bahoraho b'abajyanama ku mpande zombi. Hariya reka nkubwire ko bashobora kuza kuvuga ko yaganiriye na Nkurunziza. Ntabwo magingo aya, uretse ko ayo makuru ari ya zandani tuba twayabatohoreje, ariko magingo aya ntabwo bashobora kwerekana ko arwaye. Yego, nta nubwo bashaka ko binavugwa. Gusa ariko birazwi. Ariko keretse niba ari ukubibeshya, ariko se niba arwaye urumva ari bubihishire? Ntabwo ari ukubeshya, ararwaye, ahubwo ntabwo washaka ko bitangazwa, kuko ni icyuho gikomeye, ndetse abari kuri opozisiyo yiwe bashobora no kuririraho bakaba bamukubita kudeta. Ni ikibazo, icyo ni ikibazo gikomeye. Numvaga ko yatanze mesaje mu buyobozi avuga ko bagomba gukurikiza amabwiriza umufasha we,
atanze, ubwo urumva ko byanze bikunze ni nk'aho agize nk'umuntu umusigariye ku mirimo. Ntabwo byoroshye rero, biravuga ko ahubwo perezida ashaka kuba yashyiraho umugore we, areba akavuga ati nta wundi muntu nizeye utangambanira uretse umufasha wanjye. Kuko ntabwo mu mategeko ahari cyangwa muri sitati yaho ntabwo mpamya ko umugore ari we wamusimbura mu buryo nk'ubwo. Simbizi uko byaba byagenze, ariko urumva ko ni ukutizera abayobozi bakorana ku buryo yageze aho yifashisha umufasha we, urumva ko harimo urwikekwe cyane. ngaho nguko rero reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi, ndetse nanakangurira mwe mutari mwakora subscribe, nta kintu byabatwara, ntibibagoye gukora kuri like, ni ibintu byoroshye. nyamuna ni utuntu tworoshye cyane, urukundo ruganze nk'uko tubakunda, natwe mudukunde, kandi ntabwo ari twe twisabira urukundo, mukunde na bagenzi banyu, intera ibaye imwe urukundo rukaganza. Izi ntambara duhora tuvugaho zihora ziba mu bice bigiye bitandukanye nta nubwo zakanabaho. Reka mbifurize kunogerwa na gahunda z'umunsi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane.